Mentasi na kalian jong Chief Minister ulakot ya ka meeting jong ki MLA jongi ka parti UDP berkat bak kiwi ki MLA jong kiwi ki political party ki benar po ke MDA but halo din ba ka presentation lain na kalian jong ka government bakat tu kan ni ki jing betai na kalian jong Chief Minister. Wat lara na kalian jungi kung kapati kila don arsen ba license kijing kendo kibede hagan ke subject. Ngiso ba kalian kapati nginang don kamshu kijing shop kijing tai. Shwa ya kaba na kalian jong ni kung kapati ba kas komen ngidei ya kaban sim ya kanu kanu karai. Kabade na kabanta kajung bah kajung miak jong kinong sosnong jong kastero ko tena soya mata kanong takataswa tiki meeting kimat sawan hadin ginang dot namar ka kajung kendu na kadang kasokar kadang beteng pa na kadang Chief Minister ni sungtu pa kadang saka all party meeting kejing kenduk jong parok ki political party jong ka state la syai ka sini bat kum juru ni sutuk bakan non kejing kenduk nak kalian jong ki seng balang ki NGOs bat kum tata ki bana kalian sokar na skam in ai kejing percaya kepada rooster system kepada ka bentar lah kebentar kejing menteri kam ya ketika reservation policy but kanu karai ko mga laong mentan kan long alor kijing ajumut ba kijing ekran menyesu wana parti tu ngidang dot kam ya kijing kendo di ba ngidang de ben kendo penyatai alor kan kamat kabadon kam ha kabade na kabenta jong kastet jong hikum jong